Anutin catatan Badan Pusat Statistik BPS, inflasi ring Kota Denpasar memargi kantos 4,5% year on year YoY ring April warsene mangkin. Wilangan inucap kekantenang tedun saihang sarang sasih Maret. Nanging selain saking penglimbakan nyabran sasih, inflasi ring Denpasar nincap ring sasih April. Kabag Perekonomian Sedda Kota Denpasar Imadi Suryawan Mausang, wilangan inflasi 4,5% inucap sampun ringsor ancang pemerintah Kota Denpasar, anutin inflasi kantos 5% warsani mangkin. Lianan punika nyelehin saking panglimbakan inflasi nyabran sasi, nyenayang panincapan sane kawasanain oleh sawetara komoditas. Barang dagangan sane dados penyumbang utama panincapan harga ring Denpasar inggih punika canang sari, emas perhiasan, telur ayam ras, beras miwah tomat. Saryawan Mausang katanyane ring samian siadasu kota sane kaselahin inflasi nasional wenten 7,7 kota ngarepin inflasi tur sanelianan ngarepin deflasi. Kawohin inflasi pinih ageng, kauningin wenten Kota Denpasar antuk inflasi 0,06%, munggah ring genah 7,3 saking 7,7 kota sani inflasi. Sawetara komoditas penyumbang tedunyane harga pinih ageng ring Kota Denpasar inggih punika angkutan udara, pedes rawit, pedes merah, bawang, miwah daging bawi. Bisnis Bali Nguningayang.